abatura mu kitebero mu Rurembo Mbara ihangwe ryerizuba bagwirwa kagwe bwa nyuma y'umwana wo mwisho kutwarwa umutunga gw'amizi gukamwiteraho. Twazakura twahura ngo umwana yafa yagwa mu mizi konke kintu kwenda kusima nisima abantu abafayo munonga bakaronda kasente ko kupanchisa abasigaza bazo mu mizi bakaronda umurambo mpaka bagufunere nyina yanjira ngo umwana yamuretera izuba bariyo wamwene nyina konka kuba enjura kuyagwa kubi hato mwana yashora kuza kushesha yagira umutunga gwamutwara mbona mizi gaturana garabaho gaba minje munonga garabahigura bwijura bwamutwara era muri wa manyi ofirwa umwana wa Kristo ndumino turi muri wa manyi era tusaba Katonda atukumye. Abaturano bagira ngo amizo umwanya wo gugijurine kandi emyara hamwe na nenguto byona biryo mu mberambi hatagatandukana no kutwara abantu. Saba government etuyambe bakole drainages zino kubasinga baba bazikoze abana bafite bandisobodde kufira mu mazi omwana ona afudde lwa drainages bitatuyamba zikola amizi nikija mingi no bwire bwenshura abantu bagereza no kutahirira emyanya y'amizi bahingamu bombekamu hate myara ushanga yabasa kwigareta kutwara amizi ubwo bushikiri so amizi gaterama kandi twatura neighbors amizi gaterama abana bavugaho kuzanira amizi nagarwa mu biceka binji munonga umwana yagwa mu yatora hansa bamugira mara yife ko kanyo kuyumukureba kwanje abo kusise emyara y'amiza agabo kombeka indabize government twicuremu amizi mbagabura imihanda kurabamu gatero kuno kugabura imihanda yawe. Abantu aba babijwire kinaga cyango nibagamba ngo hatabebembeze besereza abantu nkana bayombe ko mihanda y'amizi twine ruguto kushika Katete mwene matukoro ruguto abana bito bareke kutwarwa amizi batembe fureje bateke mu karuvati amizi bagafuna yo gukura amizi gafuna ho kuraba kabayira bo kombeka agukabyo mwanya gwe kiduba batahita kari hizira abantu bayira batwarwa umwana twansaga batumkwasire abo pipe kucendera bashamwe mutuyambe abo kombeka mbirize bariko kombeka imyanya y'amizi yebisharra esheje mwana hariya umukaza munarra ahabwa pipe kucendera mutworo rutindo umwana wo mwishogo watwarwa amizi akaferaho nubwo biratembere P1 ahabwa TV West in the area Sartogusa.